clear tu zong zong te chibai kan tlin le thiamang to ka news kan buat sai te min lo hlut saka in lo clear thina wangin in chunga kalome Biren Singh Sarkar hian zo na thlak te ain internet hi a hlau zo ke moni chu o ti turin zun ni som thum thleng internet ban apot seile ta Coordinating Committee on Manipur Integrity ko komi chuan Assam Rifles le kuki te chu thokdun angin anpua ko komi coordinator Somorendro thokchom chuan Meitei mi puiten Assam Rifles kan ringam to lo ati Manipur atangin Assam Rifles te la chhuak ka neutral force da turin India Sarkar a phût ani India hian sipai mai anga viawlo ti Meitei ten an thelo ani nge yang Pakistan le China ramri ven renga ngaya hun sang election om reng boka West Bengal state a panchayat election tura Central Force andil po anhlo chama Supreme Court a anzual kawa anhlo tling ta chuang lo Meitei te hian neutral force andu tak arin omlova Manipur IRB le police lo chu soisela tur an revekang Union Home Ministry in a record darin Manipur buaina voin thlengin in halna arson voisanga somthum paruk om to a FIR sanga zariat somriat pakwa lutoin heng thubuaya wanga man mi za somdi pali anom to a Central Force sipai singthum le sangruk le IPS officer somli medical team somni ten Manipur anen kol mekani Manipur police kutatanga ralthuam silai ruk chwahi sangli ain atama silai sangkhat zariat vel anhule leto ni in Amit Shah chuan asoi hetianga Manipura boy chiam chan chu legacy issues ram nei tu zo ka in chalna Myanmar atanga dan lawalu tele Mars ni som ni pasaria Manipur High Court in Meitei te schedule traipa anlu thainan sarkar laka thupek achwa wang ani Amit Shah chuan ati Manipur boy hnuah atum ni nan zun ni som ni panga nimin khan en Biren Singh chuan Delhi a thlenga Union Home Minister Amit Shah nen in biakna an nei Amit Shah kona wanga Manipur Chief Minister hi New Delhi lama chukthla ani a Union Home Minister in charter flight arwam han sak nge Biren Singh hi BJP Manipur in charge Sambit Patra Rajya Sabha MP Sanajauba Lei Sembale Manipur Assembly Speaker Sadia Brata Singh ten antroy oma meeting a hian Intelligence Bureau Director Tapan Kumar Deka po atelve Biren Singh chuan Manipur din mun report ape a Jun ni som pathumatang khan buaina wanga nunna chanan om tolwa state le central sarkar malak nain kongro asule a buaina po engemo chena thunun thei ani ati Nizan vek khan Manipur Chief Minister hian Infal apana airport a chanchin bumi te ma thu soin Amit Shah thuron angin muanna om le thainan civil society organization te in biakna neipui atumdon ni in asoi suspension of operation hnuah ground rules paljut na chungchang zo na changin Union Home Minister chuan nataka action lak ani tur thu alo hril ni in Biren Singh chuan asoi tin buaina hi hill area atangin valley lama alu thuk zel ni in Biren chuan asoya hei hi Amit Shah point angai mo hle ani ati Kuki MLA somten separate administration and demand chungchang zo na changin Biren chuan Union Home Minister Amit Shah dinna alangai renga Manipur in pum khatna le ramri ti danglam ani don lo separate administration hi engtikong po in kan pom don lo ati tin helpol te chuna taka chanlet zel anni ang ati boka thulak na danga chuan Amit Shah hian president's rule puan ani don lo thu Biren Singh aril nia soi ani bok Biren Singh le Amit Shah thu soi Meitei ten an ding to big lo Nimin Khan Poirei Leimarol Meira Paibi Apunba Manipur PLM le All Manipur United Clubs Organization amuko tangkopin Khayothong keithela protest annaya No separate administration banner antara placard chhrang Manipur atangen kuki helpolte chhuak tur divide and rule policy bansan ro namle civil politics kan du lo
India sarkar hian kan rama raltlanin min siam su se tite an kenga India sarkar abik takin Union Home Minister Amit Shah laka anthil phût ni in alang PLM President Longjam Mem Chaubi chuan Union Home Minister Amit Shah chu demin all party mita khan Union Home Minister Amit Shah hian thilthar engma asoilova ati ratangin angai hlir asoya Central sarkar hian Manipur buaina chinfel tum tak tak na anei lozia alang ati Manipur al hluah reng lain Prime Minister Narendra Modi chuan international tour anaya Manipur hi India ram anilowem ni kuki helpol te chunga engma hremna an siam lova kukiram siam tumin Meitei mi pui min beirenga newspaper le TV ate nun phungpang ngai aum le thainan malak ani thu an puanga ma se tharum thona ala omrenga buaina an thunun thailo New Delhi ya mek minister le MLA te hi Union Home Minister ziak ngaya Manipur state in pum khatna humhim ani yang tiamin tiam ma chu ron ho su se mei chaubi chuan atibok heira goi thong huna protesta Meitei nu ho chuan Prime Minister Narendra Modi Union Home Minister Amit Shah Chief Minister Biren le Manipur BJP President A Sarda Telim anhal heirang goi thong apun balup advisor L Randoni chuan heng mi te hian engma ti thayan nei lova an thutiam pakhat ma ti hlotlin an nei lo ati all party mi ta thutluk na poimo engma an siam lo thu te Amit Shah Prime Minister in Manipur buaina athli thlai reng thu asoi te chu Meitei nu ho chuan an pom lo na samaya rampona tangin mo Manipur ron thlir chu US le Egypt lama jinna hun anei lain Manipur tan hun anei lo ti in andem na sahle ani chingmei ronga dor hal ani Biren le Amit Shah in hnu lok nizan zan lai khan chingmei ronga dor hal ani police le kang thel polten kang mai chuan hun hi an thleng hala zandar ni khan thelmi ani a nunna chan le liam tuar anom lo ni in report chuan atar lang darkar som ni pali liam ta chung khan mortar muruk le IED man ani Chandel District Sahum Phai Khwa Manipur Police le Central Force 10 Operation Anneina mortar mu 51mm pathum le 84mm pathum andap chhuaka tin Chorchanpur District Kangwai le Escot lianin kara IED an manbok Manipur Police Control Room press release chuan Tamenglong Imphal East Bisnupur Kangpokpi Chorchanpur le Kangchik District a June ni som ni palia tangkhan Bangkar biruk na munsom pania anti chat thu an puang bokani tukin jing khan Narendra Modi chuan izi patangin New Delhi athlenga cabinet meeting ko halin Amit Shah chuan Manipur din hun ahrilani zol nei chu ama kholama chuan choi moin aum ngai lo ti angdewin karkal ta chung kha chu United States le Egypt chanchin buten Modi hi an fakna sakhopa India rama ero opposition party te baka Meitei nu ho thlengin an soi sela tuna chuan malak atumve ta tak tak po ani mai thaye Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF chuan Biren le Amit Shah in biak na ra chua in biak na boruak omtur anga Biren an asoi chu ITLF chuan athlop don lo thu voin khan thu chua siamin apuang ITLF chuan Manipur Chief Minister in biak na kalpuya tumhi atlai lutuk to anti a political solution aw ma chu remna le muanna soin omzia anei lo anti a soitam du angai lo Biren le Meitei hrim kan bedu lo in biak po apoimo lo ti top kha ato kani mai Manipur din munchik taka kan en chuan Biren hi central sarkar in adwa hleti alanga news report then khatakan mu angin president's rule po anai lova Biren paithak tumna po a omlem lo ni in alang zonha thakten central sarkar tlon lungoi tuma Biren sarkar dem chunga Narendra Modi le Amit Shah chunga beiseina kanla nei ta cheuhi kanti swal theina la ya oma democratic means tharum tel lova hlotlin kantum chuan atwar tok leka huai kan ni thayang Modi Amit Shah Biren tiang te hi non-violent samhin chi anni lo buaina area tharum thona om to lo chuan achan chejok tur chu zona thlakte kan ni thei June ni som pathuma tang khan thianom to lova
BJP sarkar chuan buaina thunun thei angin ain ngai to ani Meitei le zona thlak te kara buaina achwa ma atang to ralthuam ne na demand nei kan ni a hun thaom vele ralthuam chelek lo zonga malak kan tum hi afu chia lo ni in alang bok SOO group te chu lo SOO reng sela te chhuak tur sipai siamin India sarkar nataka anghong theinan kan chengam turani tharum tel lovin BJP sarkar hian thil tham min pek hi ring lawang u silent coffin march sa khan sipai uniform main thuam le silai chelek na mu tura oma khatianga ualau taka mi puima in lan ain mundanga chejok ta ila silent coffin march ain modi le Amit Shah ten an ngai poimo jok nge yang mithi te sun na huna khatianga kanin lan khan demna kan to pha thaya kan tok to po ani thei volunteer nge SO group India mi puite country revek thei don lo khamen lok indona Meitei thi te sun na khan Meitei helpol khatiang khan omve ta se neutral te tan po handem mai aol don ani kan ti swal ta viawe kan ti na anilowa wantlang hunle media te ma hi chuan kan film khurangaya alang lo ruama ero kolle rong deu taka melma te chunga chet mia turani violence nge non violence si zone ha thak ten kan champion pui thei zo ka irin comment lama ngaidan don tar lang ve don nia ore tuntumatan chuan khati jong kha nile phot mai sela naktuk lama kanin hule don nia